الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد كزي watukufu mafundi watu wa baba watu wazazi watu wanasho watu wanama wanzani ngamina risala muhimu kabisa na kaanza njeni mwambie ni yoban au ka wakomori wamba visama zamo ulaha tijabanuri hadisi ya uka Garidafiyo enti ya hatu warakubalukasi wa Komori. Tijabanu nimonese ni ya ukana mengoni mwezu kwa uwezanti mahakama nuenti ya hatu ketina hata mba mahakama. Ngabajo upulo malaba na wandu wajado fanya sambla na sinema banu. Shanga mjora mbuwa ya ukana enti ya hatu ketina hata mahakama. Enti ya hatu ngabo wandu machui ya rondolwa ya tinuwa ukredi ya je ya dorongowa showa johamba ezala zimu nezijofai wao hambangwa la pizao sha haina mwenza akili arumeze ngo jukwa zamba banu gujora mbuwa ukaze ngo zinu kweli haunda yabo ngasina biro zamali za twamro ngasina tabu ya maji na abo batolwa milioni na miliari zende za hule ezijotongezarike na mwenje ezijotongezarike na maji ezeidaraza henti hatu kamili haina directeur yabe hoyaba ho ministry ngo tsondarengeze milioni ne ze miliari ze passport zirengwa zihuzi wa milioni na miliari wandu warenge kabati hata mahakama wananyaswa ulwa wafu owasawa wafungwa owasawa tola muhazini kabati ujuma mambadu ngoya dunga kabati suite owasawa wabaliliwa owasawa kwa tujwa ujabo ntiju mashirika yakaubaliwa manga haina mahala walio wajana ukomori yata wayende zayo kartujwa zabari ukomori kwa tushindoka na mwenji kwa tushindoka na maji kwa tushindoka na essence au gazuali au gashi zengo hizo wananyaswa ulwa wafu kartushinda rambiwa owawaua owafungwa kartujwa zabari watu ufungulwa enti khaswatan de hambunge menase wao ha mirama jinji yao noranganya ze nyumbane zepare wandiswa la pitali kartujwa ngejo hisandini tindo mwenje tinde lise tinde warudi tena waja wajuha yabo wanjia ngwaone sawa ya uka wanzo wandi sepisini ya milioni na milioni za hibwa wakomori kwa tuelewe hasara hilo yao eza mwisondo ukafakirwa jamdada abibo ikayao na mwishiendo bayi yunga rujuka ivenu wando mrohazi wa Mossad mrohazi wa FBI masutretan yani mrohazi wa Faransa hahangamize Komori daena belu wana wazali ngwaenda ukhitwa za ukarira lwa hitwa bontijubanu wabo wandu wa karibu yo mirongozi ni nongone waoni wandu wa kheri wajwao ya ukaoi katina nduko keturokana gutambi honezi jiriyo bontiju ha abage bo fakiri ngo jojo uruma ni obonze upange haina ndongo ya ukanira lo hitwa bontiju banu sha ngabo utuzijua yabo mono madamanu yafanyiwa ya husu Australia usikwa tijija na tijijuzi wakomori pia muyadungu hasiba bunda abo wakozao wakomori waranto msomo waranto unono waranti mahakama waranti zeloteli waranti haina ndogo za muhimu abango wadua fanye piscine waona terrain Saila keture wampira wakomori wando rompira bonze abunge watukufu gelazimu yo zanogo izori beni ushiwazo yabo tishia chui talari la mbatire zege ola parambana mmawe wafe na mmafunge na mmafume ajanguro ngoya ukana hufanya siasa banuga mlelao malezimai homdudo paza marahoni yene ndongo wako ambilwe kiwa tini wekeredi wajambikana banuga mlelao na inga mabao makaulu mai
sha ekabala Idirisa ekabala Tilaki ekabala negociateur ekabala nono ekabala wandu ambao ndo ulo wafe wala do warongo waondro iyo amfera hanyunyi nyina yakili ya hani ngarijoenda na mtimizani ya ukana ngaromba Mwenyezi Mungu maudu Juma Mfomoti wa Komori wa uliliwa Aimani Fahadi Muslimu Fanu Faina Faiswali Salimu Bapale Mutwi wandu wao tipi ya waralo hitwa ngaruona nao Mfomoti raikabili nubanu haruma sali nku njema aranikiwayo ilo karibu na banu Republic ngarjuandi somnikanize adresi wenyi bashari ikayao wode yatongeza rifanyao hafla yunubanu haina fitina haina mndungu anzoa biredi ngoni ya ukana bashari yejau bashari yetijau keja lazimi yede arengwa bahari ngulaani ezi ndrongombi zirendwao aba hangu jwe double face si siriwana we bwana ngarijwa ya ukana hakauribenuli ya ndrongobo ikayao hato walo daone ezi zikawatambisha ombeshe ya zambe ya ukaza ngoti jao na deze milioni zihibao nado uchamfu ujirisi wao harumwenti zode zatongeza lelo hakika wauti mabani hatu shangara mbao ya uka ngabo wandu wabuli ya uka walado wabidi wado rongowa shasiri la niyo zembi sikarna ujwa urongowa ezabili idha sakata ahlul haq eka waluni haqi wadaza fayatawahamu ahlul batil wandu walu haruma ezetwa biyambi nezendongombi yatawahamuna annahum ala haq wa ufikiru kabala udu waluni haq ngabo wandu waluna kilinchashi ngabo wandu wako haina waamilo auto kubali ngabo wandu wako isufi watu ishi andongo watu ziamini bahiyeka riuliliwa rijaramba wao wafuha malezi yankili ya Mkomori kabatwa bezo kweli rijaramba na mtulilie bae Ramadhani ijaonga mjoka na mwenje ngabo wandu waluna kilinchashi watu fikiru kabo kweli ngarilindao mwenje ba Mkomori kejabidi yake na mwenje katido bo Ramadhani juu pasporo ziwi na ziwi aina mndu ya birabangu gotonda wazungu wa jeni pia ngwaoneze pasporo za Komori zemali zinu grupu ya wandu wazifanya wahuzu basi warenge zemali zaho wa Komori apoza ngo hizo karna ujwa uzibulia zitwehenda jao watukufu wotoka waili hauararu nasi aina mahala rahenda bien sûr ngabo warila pizao ngabo wanzo wari uwe ngabo wajibi wao ngabo washukuri yao kabati mwanadamu Islamu ya joka habalighi ngeka jabalighi ya jojibu ya deziwa ngejuze kabalighi ngena akili ngujwe jema nabi shate na karna ujwa za bahari karja uliliwa bahari karja garundo bairuri li bahari ngari hundao la pita li bahari wana hatungwa somao bahari ngasi harumati ilona mwenje na maji emiyo ya hatu ni namna rombishiha si utabiha anti mwenje wa haja wantabati dote mwenje ujao mwezapsumu omusizoni meteri saimenye walindo meteri ya nyumeni marani sese habari alafu yabo ngabo wandu wako wadaza kwa ona ukana yao maisha haizo watukufu ya mwado nakaufanya direct yunuban tikanza njiro mwambia ni ukana Mtume sallallahu alayhi wasallam harambi ya ukana eni ujona ndongo ombi ifo ya ziziye ke kujoshinda hamvu ekakaja shinda na zambe zoti jaunge zirisao yitide namna ni marahiswa ni wezi ninja utapo waeleza ambapo yatawatukiri mtu amba ni wezi wandu wahiba milioni za passport wahiba milioni za soneleki wahiba milioni za telecom wahiba milioni na izo pia wala duani na zero izo pia ewa utiwezi wa wezi bahimi mema na nungu wabanu dabo na kamtiti na kawona maji yo hatu ngabo wakala pompisha ato hatu wakarobine maji kaubulia acha mishanani pia kaubulia ro onda majana kati ro darini ro ontini wakeze la pompi za kumira ya
andoka enda ufuliano ile dabona juana ziona na pashane de na some anakambanga mjononeze ngozi enjeza zirengelea ni undezire jeringoni dabona paruisha ukaba kama mercenary wa wandu lelo njeni hundo owakomori wa odo warauhiswa dabona kawuhunda mwenje abasani ntowona mwenje zepoto ngamweshelo ikone zepoto haina 100 metro wakapoto ikabuni hamwenje omharibia tabotras omala honiri kawone menjo mo barazani haini mwikoni kujuo ze baraza za homo hatu mo sakafuni no mo la kurva kawuni hamwenje abantu jawe hilano huno awenda sawo omwezi wanzani kawone menje yokaya alafu endongo yahe mwanza shonga woi namdo shukuria karna ushukuria garjo hambata udu hende baba yanzu arado shukuriwa ukana namdo shukuria wala icha kartum lazidan nakum kaunji yo mijini ugo pariso matwi na mafavalu wa yambia ukana namdo shukuria wala icha kartum lazidan nakum gojo ko zidan ko mnyezi Mungu yakambira mnai shaizone ema shatinde shonga ni hakam owaje ushukuria de matwi ne malaba no azuluf tujiko tukoshukuru ndo hinti umdo rumansi makumena mino ito toshindo ikamaji ito makumena mitsa toshindo ikamaji toshindo ikamwenje toshindo ikamsomo utoshindo ikaunono urudi wodubia wandu hifana ufunga wandu ina usiku torenga mali upashe wenda wazita shonka shisi joro abia wandu misiri nine mana matwi ukana namdo shukuri vanga wanzo ikekomori wandu zakili mijibo kwa kamtina maji kamtina mwenje kamtina msomo kamtina unono kamtina mahakama kabati likwo likabati panuko ilio warudi warenge mpabisa zinru wale ndizo toro chao utinzi wana buzi wana kuwa hila warendeze sinema rauro atata urondosha hao ngonzo iko wando lona kill ngauzi fanya ranzika chabidi wa huzini au ka wanati wa hulibao au wamekeze mali hulibao zinu zohani kana ujaudasa ze conscience za tukarjo jinsi kana kasima complice mimi ketida zanga mjojisi kabanu hamanga msaidiyo hamanga mjibiyo hauka warabu amba as-sukut alamat ar-ridha kabo mdazo ko mduka hama balangira dine sichiriyo oido bi utoka upashia ya ono hangwa abo shahula mwenje maji zendrovie miyogo zemfina izopia ya retu haunga abo mwenje ngabo maji ya retu hao andu amani na mieshi utoreja jangu ndo ulo wafuka bati maji kabati mwenje kabati msomo na madharau asawa ngo wafungwa basi ambashini ite watwana no warumana wadu fari basi sikarcha sala watwana siriso mwarume Qur'ani ya ukawala qad karramna bani adam Mwenyezi Mungu alitukuza na wade yariumba atugeza tulona mu ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلنا على كثير ممن خلقنا تفضيلا abangena mtomdo hende wanzoendea ya nyame wanzoendea kimtwana nende shasisi karna kwa watwana walizaya watambi hariri diwani sari sasa nyemanyo hatari some katika darasome umezi katika darasome utwana sio hanjume namdeshukuria banga tukajani mtinani mwenje namdeshukuria banga tukajani mfanyeni chao namdeshukuria banga tukajani mtinani para darige machui no wazaya utudo wazini sana no wazungusa batidami ketide ilimi hangu tide mahlana la yatidizo na ziranti ina kaucha wanona akili waona tere ya mpira yo ina usiku yotoro mpira ngeta mapesa wajoda wa irenti ikake turumilwa wande wamekwa wafanye pisini hawo tona maji ulona maji kana urenga hana shaka mjoda modema ya taru mabahanu wadado jawela yabo yanga mjoya hati ya wandu wa ile ya batandi ya zama yede sasa maji mtu kaucha mchazia ngamchuka uzia maji wako mweri kwa tunda maji hana mjomdo jaza pisini warondo jadwela au hizo miliari na milioni za zitoshonga baema chu yao ya tuanga zunguli yao ngaina furaha banga batuka ukazi wa bwela saya la pisini watu utoka hizo miliari na miliari yanti hatu yendo njaru mamade ne maroti wa watu aru mvio ngatu kuzungushi je désile hawandu wika kwa tina maji kwa tina mwenje kwa tina lapitali kwa tina unono kwa tina mahakama kwa tina barugo ilio tihazi timaru itoka yonse na mjeni maturisti yao pia banga jua hibiwa hiyo hata kama na ukaje hiyo tena uka kabati mdu jokaru mwezi swa hizo ujambanga bo je komori ujambanga waidao
Banu gabo aulawiyat, gabo prioritaire harumanti. Gabo zule urgent. Urgent de amani harumanti. Urgent si de msomo, do unono, de mahakama, de justice. Do biulo na akili kwa moria joonanti. Zaidara zamali si Tom Roberts on kushindo jwa do Tom Roberts. Do biulo na akili lo harumanti. Ya ishie bank confié en bas au mec, il y a des hibita habia mdubas kabati mahakama kwa tujua bas isis. Dobi ulo na akili arumanti. Ya ishie watola milioni na miliari zende si ulumeteri kajarenga ata mezimidi. Kumuna shanta enamde shukuria batasi yargaja mafuna enamde shukuria bari sarirume Afrika. Sasi abasa Raheja Ruma Zanvio, Madagascar, Kenya Airways, Ethiopian Airlines, Turkish Airlines, Zanvio Piaska, Abasabas. Allah, Amamdu Yatobi Haji Yarangani Komoti. Ibanawi, Uxim Billahi. Amamdu Yatobi Haji Yarangani Komoti. Wanawaka Wanja Joabakado. Wanata Wisambi ambao na fungula, wanato fungula ya hukumulwa. Ikarege bangi dola rengeachi. Kakajarenga ya mbegete ni bango dola lo ubao. Allah. Yede bana ndugu amba kana banu anu pia ni sawa hunrao nezi waparo nizo au kwa yafanya mahakama shaina mnatoka zembio zahe mara rais wa Komori de namna watu kantima haminchi de namna watu change sharia ili wabaki ide ilona azali ngwanzo ngamjo amba shele katifu ngwanzo yaje eturia de nzuani ni kwa faha valu au kuloshari Hamadu wandu wadunga azali wanzuwani. Halafu yafanye system hama Angleteri. Ya uka premier minister wodo udeside wodo ufanye zanongo pia shemba raisi joka yomba ba kulukulu. Ibaizwa gari ni idozu nguli ya basi na ile sipi. Shangwanzo owana usiwenda wamba wa voto wa madepite wala. Wauda wa wanza wende wambe abofati wodo wando wake premier ministre. Président de l'Assemblée ngari uvote wodo ujuka udeside zanongo pia. Yode zambi yozendelewa au isheleka Ntinamuo. Shele kantinamuo ngamjodo hamba sinsimambia nizo. Abunge watukufu amsikiliwa ina mndu yambange na akili abaliri udugo jambe nti atungio na mahakama justice mahakama abe hajao ngamona mna moto amba ile harengwa Tanzania haja lelonge eskadromde lelonge voiture leongo makobani serikali ya kilaba itona tanrongo ekati twafili hanaboti wale waswali juma waleze mbuzi wafanye fete nrongo ya twafilisa serikali ya kamili ya mbanga nzo irumenti abanga manzo na mndulo na akili ya jeba ni ajana mbie tinda hivi ilona mahakama ya ukapaula wa roho za timizi roza timizimengo kapata tamba makamara jua ebano ya fuma fahadi ompirani ebano wala mndu ido ebano dobia kauwa ayimani ya mtaru masak pubeli mwanadamu isilamu ya ulawa ya fiatu masak pubeli ewe ndo yako fanyizo rugo zilo kapata tamba mahakama ya mndu yanenda tobia manizo ti ya kisilamu walo mufti walo kadhi walo makhatibu walo pia makadhi kabati ya uzisa ukana ewe ndo bia wa ayimano pirizo ya mtaru masak pubeli kabati su mndu uzisu omeki wa hiba dhahabu na mali o finansi wa detourne wa milioni na milioni o domeni wa detourne wa milioni na milioni o empo hiba milioni na milioni o la duani milioni na milioni soneleke milioni na milioni zirengwa o aeroporo milioni na milioni zirengwa kabati mama kama ze passport wa ina mruko twambwa hapanga junior la passport ndali huzo arengeze mali waeche kabati hata mama kama wanwa ngojori niko mapesa warenga wanyisa basi wanwa puliliwa pia kabati mruano jula ukana oya hibi afungwa maka dhangu libocha kabati Komori ega mjwawe mru yafungwa watola maka makomori lola mna yuroro fola msalimani wala yamba enda ya parso wazade yaka uroa daha yaka zotetezi
aringu joli ba 10,000 yarudi afungwa tiji mahamigabi wala tiji abulani tiji alibani tiji dodobi wala dodobi we abuna liula da tuwa zambane wasila abuna liula wa jalu idana wala dodobi we moto mo bangwa we yaka ufudwe matabano utetezi ha daile mtu wafanya mahakama showara hitwa wahibeze milioni wahibeze miliari warenda finance ila pia wapuliliwa watamro o trezori warengeze milioni na zila oenda wauwae madirektori wa imumali na unuoti pia kabata tamba mru amna bele tina lao imna moto aida mobango aida mtu azienda ka usiseleza bala dondo habibuna dae abuge aneke ba ibetati wono habibuna ipaka je habibuna huna wakafabuna wa habibuna dae basi dem defanya mahakama Komori kana mde mato mnari alimdere azaruri chao na bo kwafanyo birahana basi ntuona mndu mwenzake lijo tabana ya jambe Komori ngyo justice wallahi aina mndu jotawana jaba Komori ngyo na mahakama wallahi hilo chui wote mndu juo mahakama trained shaka patinti ilo na mahakama mwanadamu wabazinga robangwa ringe mbahiro twabide ndata rumasashe ende avurizwa vuvuni amenda mjamdagele pinda hilo ha ewe ndo byo hai mmono ola mwana mshemu misami huli ola berengwane moto mumtuti ya mbali ende ya muwa ya hafa arakanza mdole ngabambadi hawara sijiwe imani sijimu mdahu abali wenda avurizwa basi fahaji ngabo mpira ngwa ntonde wao no mpira ari mwabala pasula le daha kabati mahakama basi tinde dhamana wa ile jeshi tinde yafuma kabati tabaroko kabati alafu kwa kujoshie wale wa voti wandu wajua kana wandu wanuja pia zed directeur wasonele kia aka misese mali zakayo pia demission basi roho wendeza dareke mali hizo miliari wendeza aka oda hubino la douane aka aeroporo aka haina bahanu na tohiba basi ya chanjo ende ya chanjeze mali na kabati mahakama Komori yawe izo mndu kutoka ujazione ya dasi bahari ngabo mndu do tila kina Idrisa na Dovina majamvi waona noeka wavumbu kwa odele bele hai shemimu ya hahe dondo walomanga ngwanzo ndoro ngwa jana visiateur yo katika mna ujambe kamdita hao ha ngwanzo ndoro ngwa jema tu ya lomanga ya onao ze nyumba ya onao mwenje ya onao maji ya onao msomo ya onao ze assurance ya onao ze pia ngwanzo nifanye jema tu yao wakati yode ndio mbaka mnajo mundrege banga msaidiwezi wana mndo anafikiri mtola mama bokana aina mndo ambo zembi zijirio bonti juu halafu jo ishitishi amna ichomba tu ariti tudo trezege wewe mpirange tajiri jadwa kaka trezege mezi na dabala yambeka panu siasa tida mna ilikuwa sina wana wateti waangalia zerezo zenu amunge abuge bidio ndia tichana jado pasa marahoni shaonga mjojo wa udungu watoto wa mdo wafira no wahibia no rahitwa no na unja mijini mwezina na nyenyi nga mjojo wa jirusi na mnayo hau yu halali nyenyi ho rahitwa mnosi wandu koto mpe wandu manyo mte wandu zuma odingoni na izo sontipi niko wandu mvi wado huna bo tijitira zege tijido no bana tinyangu kiabo haina mdu jokanza mbeti chao harumenti yo ngebiko jobe kwa yosirikali emjofanya wako iyo anza mdu mwenza akili ya jokana ondo ngo manga wajoji bwaneze no ngonje mazilo harume ezenti wali yo iso sinjebo tichuba emna wabure na mlindeze chuma mwende mwa njio mala maudu chuma banu ngonda ho maudu mwende mwa hale mzine halafu sirikali ya kamili procureur ezi affaires za wandu warahitwa wandu wafungwa ezi mali za deturnewa ezi passport etabu ya wandu deturne mali za homwenje ezi mali za hemaji ezi mali za ezi fili ezi rezo tipia utikana hajani shango jo utwaru magari jambe militaire procureur de la république wa kamili utwaru mnavio ni kwa sandwich ule ujuwa mbengo ndo atahe na motro amadu ulo Facebook utetu kamunao procureur wa kamili
wangu wafungwa ngabo problemu na krizi na mashaka na detournement na hizo sontipe shango ulula sandichi na biskuti jama na mtitu ubewa kweli matendeli utwarwa mnavyo enda dozukushia bashariko bali yeze makritation da bewe ya paro uamro ya paro panya jao halafu yaje kamtina maziore enda ikate le longe justice longe moroni longo tukafanywa jao lewe mahadisi ya tukamba jao la jao ama on retourne tamradi ikati rogo za mafiti na hiyo shoa detourner ze milioni neze miliari ne ufavalu izo kamtina janizo abonge garimwambia yaoni na hoendelea yauka quelque soit haina député haina mtu yajua ukana wallahi kajavoti yajua ukeza nongo yusava pa wallahi haina reali mwila yabo haina bahiro mlao yabo na mtukanga mlao mru wa jahannama auka izonga mwizila au hawizi shaka boze surprise wallahi bila hii maulito kama ngabo surprise ngamonao oyimnaba ulohunu wayiwa mabuhu parati de négociateur banabe ha Senegali mtutu wangu ndo yatahe ndo godazi biho yazitunde hali biwabie ngube abehange Senegali sanda bwa Senegal osyo mparisa hiyo mposhe hitwa oyimnaba wa négociateur wa mabu abehange Senegali wakomori ngwa unafura haba kapafanya opisini iyo nganzo maji yao ya dotolo ishele vitesse mwade na hizo wende ya wahaba hanu weka yao ele bavuka milingilo menacé ya husu des inondations fleuve na hizo sont tipie mirwa maji ngela sha waranti ela zela pitali waranti omwenje waranti maji waranti wende ngwa ndo afanye pisini na bonga na batterie ya mpira ina usiku ya joro wa mpira wa 100 milioni wende wazia wende kwa kopo milioni na miliari waje ndo ambe ngwa ndo afanye pisini mtuje bahema tui ya juanga remokoti inu pisini ya ndinu wangu wasala pitali mjoka ufara mweja inji mtona maji mtona mwenje mtona msomo mtona unono ngamju wao ndoka hizo namba wallahi zinde za kweli wanuka wandu wate hao ketalisho ambao wana hadisi wa misiri hizo nabo wao uridi warijwa kana wallahi hizo yamba wabanizo kweli wanutuja inu peuple hindi comme imagine comme train na mje baritu no pare na mje ba Macron tukavyo ndera dozina no mremea limtinzie mbuzi Macron Kamu imagine kwa madisi adi wallahi tokia mangabo zuhamba wanadamu wana makatwibu ya lokomori pia kabati katwibu ya subiti yamba shabanu sava pa zongo juru zino mjini hunu ngamzabu shele katifu mikatwibu wa kamili okay jumata nunga swaliwa banu watateta wa isa wakanti yabo watuko ujwa dozina wa bontini mu msiro jum ino ngoba jamjeni ndura mnyezi Mungu ajakomora jao no watate wakanti bala twala albadr ibanu hunu kam ndugu juma ni mruba leo namna ino inu mtume shaini tia makatili tia wedi tia mafahafal alafu hata wajotimizi katuishia istighfara katuishia uradi katuishia shaishia magoma wandu wajidubisa watatena wandu mababa wadubu walangu watina wajomba ha wawo utendezae ibada wakati la wakufuru na yamba la takfuru baada shahiku mtilo kufuru baada matubia fa idha qudiyati salati fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi mtaizeta uzamnyezimu ezongo izo pia kabati imamu komori kabati kadhi kabati mufti usubuti hambati jao karjo ushukuri ya fahami wa Said Ibrahim abaha subuti hambiye Ulaya iyo nizo na jwanza watoto mjua wao shizungu mwambie Ulaya ya ukana eka mali hurenge eka profi uzifanya ziadi ngosi ustehe komori ambasadori ngo jodo fanya wa komori chantage se hontwe ya uka jao atuamba sababu mrenge independence no mja badi yorenge independence na katiro da zarunda mru jori saidi yangu ngoto mpwasha hitwa urenge mbwa ujao zianti yabo zingiziranganyao aina ndo zenza mru adibonti juu wakomori ambao wasomo wacha watorende hawamezi uka unabia aina ndo kutokanza ndo hambia amawala usoma fitina basi na utwana Nyezingu hamba innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba ya ilmahad wajoro nahuli shabali banu abantu watungo ufa wofa ngwanda uhamba jera nzoka burini imana yasijwa mbago tukanye so mshahara wa washili hindi uko hajwa kangu jore mwako tikujwa plus gelekele ifo yambe ukana nyinyi
washili na mtulile bahina mana mwashili ujokanza zae ngamjobuzo mshahara kujodo angaliwa bure wale mizgelegele wale mekoti alafu hata nyinyi banye zelikoli ngamjobuzo mshahara wangu ni mnikeni gomduli bazi kumya uzishiri ni ngwamongo tukabuzo mshahara ya dusaidia wandu walibao na wandu walilo kamtuona batana madi bahe mtujo bana komoro kongo daruma babujulo ngwadungo zankiliza ngwadungo zianti la hubiranti ga henda pozgelegele ya mlazani ranyiro wana hani kama ti mdume ujushi nangali mdu mshake ngwatu ya sai Bunge fahamiwa Said Ibrahim akari mshukuri yao basu buta bauso arungo amarongo bwikaya wandu wenji kapati ajo subutia yambe abasanga mjio he Australia engo wapashia wa Faransa walo Faransa wapashia walo Bushini walo Tanzania watu wafanya jalarinyo jana wanondo gotilo kana mwende mfanya madamanyo Allah ingemtozia mwaba safara lelo ntsusi ya Komori mfanya kampanya ya ujizia shabanu esile mtore de hamade mazofera wa usukani ya wa masiwa nyina nrabo abone mba satinze biye ngudo na hale ata heji jobira ya join shaka batu do fikire maisha he amba ngamodo heji ngamodo umra mimi lelo ntsupashi tena naringe simbu heni rengeze mali zangu pia wana watanu niende nazibe yanganyama mtu kufanya hazia hii mashirika ya mvio kartuende Allah wajopo zebie shaba wajwao ya ukai inu peuple ya belka badingo ya numa tui o wenchi wallah mna eri ututimizi zile razili ikamduguli bomili hwenda ama hala mdo bidali be 200 na 100 euro hata yo injibo hata yo inji ezijeti wandu wa negocier na izo zontipia izo ko dinga be fréquence ces destinations on ma passager na izo sha ikinganyi na wandu wa negocier ona peuple enzankili wallahi mtu wapinise yao kwa tube ola doani kwa na ulibwa kabati maindo inji yao wajojila ola aeroport de namna hii shaka bati mpa mtu wambilwa ruko za mradi hazishilia kabati abonge watukufu na mkirathi embabe ya lelo inu rishukuri fahami wa Said Ibrahima wa subuti ya bauso ya mbeze rugozila alafu ngaba kuna utaviza ngetuka utaviza na tahe na titahe almuradi ha banrogo boika yao azaba humuoneni munajati ulo hafu aba passport zivi na zivi aina directeur wasirete haina wa telati ema ambassadeur walo Dubai na Ethiopia wanji yabo wahuzuze passport aina mrafanya mapaki ya passport wahuzu kama satamba mahakama wa Komori e opposition walida ozefotizo ka ucha waje wende kwa tuende wanude anti election wande anti election ola mdobi hamba ngwendo anome alu abdumkuba ila rapport ya Josi ali abdumkuba anome wa directori awaye tawdo eda ba izra arula reje jana hafanya kirtasi yauka le directeur ketina dina ketina signature ola ndio akaanzisha barua telefote le directeur wa Facebook faka utide ya joreje ewana utija ukejaja emfamna madisi ya ribwana harira nzijuzi ngurengo konje ati kirtasi Facebook paka utu kama jamii ravet katiro ile haruleje na wafanya ali abdumkuba anamewa director ya ruma mbidi ya usiku Mwenyezi Mungu urere yabe ha Hiroshima na Nagasaki ya jari vuriza komorira lao basi tsi wandu wakawibande juma Mwenyezi Mungu urere mri akavuriza bombi ila ya waterese ya jari towe basi tsi gariko ule meguniri ndeche bomgu baraka les faits les didi le directeur de yomba page ya Facebook hein tu te débadi zo Canada ezentu kama do repo wanko do ilada abasa kabili wandu wajuge liwanilieze ndongo aisa lazo handu watakawajajiri baya enani kwere kompaso jode enge utoka ujileze mali uzire ngaho ezenda bonele fitina bo utu wando hejo de utama afira ze mali za tumazila Allah
haizo watukufu ngamtimizi ezahusu fakiri wa Jamdadabi. Tamba fakiri wa Jamdadabi wengu fanyo hazi daena ema Israeli wanu ma ndini wanu ambao Mossadi wandu wa hele fitina ne jatamba fakiri wa Jamdadabi FBI banunga bo mashirika menji ya rumao ni mashirika ni rumao jauta ushanga webazo wa husu doisha maframason wanu to wadunge zenogoza hao na chaucha una hizo pia antonga ule hapo fakiri wa Jamdadabi enti yo wandu watu hujua kana fitina na urahitwa basi fitina na urahitwa na utunda basi siparoerewa mafoto ya wandu karibu nawe samba binti bana udorenga mafoto ya wandu wanda wanovinyo na twabiambi na mitilo na bali na shongana kamizo tile zindo bana ogado fakiri wa Jamdadabi wandu hafa yabo owijwa heze passport ese tabuzili yabo pia kutina bango yamfilisha wakati mrufanyo directe ike kweli banungo endo wapange rongo za ukaurumia wandu urumilwane Faransa na Israeli na tijinda wapi haina mdujo kanza beze rongo zinuge zonde na harumenti ya hebo fakiri ike yabo mrongo de ulawa ya afya ngodo ya zingaro yabe hayo de hazibulo niyo ministre de l'intérieur mrubani ya hebo fakiri wa Jamdadabi we moroni mimi ko dinamisa mihudi izo anzo ujue bo fakiri tinjaro ma komiseri za timunda rubano da webelu haina mbaru wejo jiri banu tisati mkadimiani ndaone wanruani uwe wanlise sumu bo fakiri wa Jamdadabi wa Komori ngwajwa ya ukana fahari we katina ndogo ya zamba obano eketilo kangwa dizonti ya hekeri basi udaidio wa ulawa no wafungu wewe mhimu ya haho ministre de l'intérieur ti amania ti mahakama ti sécurité shadow utaina mruantu ya mbeti jau ufanye namna tu ulawa yafe engewe miti ke plasao Allah ti jotoa mwana wazali uona mbabahe na bila sasufi nirengene tini monese na namna romance ti jwamba moroni na rirume mbapi leo de capital abantu babangu ibidia rumeshazali wa ihamtoa tijoona haya bo fakiri wa Jamdadabi shezembio zao pia ngoronto wa hibao wangamizo wandu watu mwenje watu maji watu msomo watu unono de namna ujo utahabaduru wa madabwana ya rejeziwa bangu wa mwezi ngombe zichiro de namna njo parisa fahari ni muwe yafe au ya rejeziwa bangu de namna njo da préparer soit faisant vionner ziro jo mdisa sumu rijo uzingara bashari yo hazia ministre de l'intérieur warumati mahana mahada wenu wahusa Abu Fakri kutina barugo ikati ndiyo bahi walo ikoni na mitami huli wazijua o wanda hane chacha banu mi uhadisi dabina wandu wajue shele ke ngojo kanza jo uye uheda one mrumsha haho no wana haho na mzaza haho na ze famiza haho uzibali wendeza haho onema baki Marekani au binguni ngojo uzifanya hizo shauti fikiria ukana ngokuonti ina bargo tukanza kufanya ule lesena mnadi fakiri wallah utifikiri uka abonga mjuka uona wana da Muhammad anyena mnainu ni daze chao sha izo na kanza nuambie se hontwe Allah hontwe engemi da wallah ikena tukatito wazali uo tito wa watu ma ento jamdagenti numtorenda chao zinda zila azali warenda mbaba hangu da ina sidali kamali 99 ou 2001 shakweli utorendo amamba irutona manabasi de lefitina utorumani wa jeni msijinenti ya hanyu ngibeze passporo muwe wandu wafe mfanye komplomdisi wandu sumu mfume wandu kamtushindo nika wa Komori wandu watutimizi kumemba maji timba mwenje timba msomo timba mahakama ganyima incapable de rien à part de namna mjuba le fitina mbeshe wandu wanu njue mala bajupa maele na ndrovie juma mwede mahale nzine mwede makensi mjusema kaba chacha wallah tallah ala fwa basa inu badiro langu doro kairiri mu wena mna jomjore ya awe ya wamro ya mita we ya firo we ya firi we no ba faro la awe ja we ya lo ya we ya mita we ya firo we ya ja wallah bila c'est honteux wallah ngono hizo namba 1 tamha barua ziadi ngosi
Utoka dendinu wahe juata amanda na kutushinda mwa havoti kamtushida majiwa nili kamtushida mafungu wa sambi kamtushida wa mafanya chao na mdemisione mdeche dingoni mbuli wandondo wati elinu wandu mabala gari lito buje lito reje dingoni lito enda usoni ebana mtu chanje wandu wajua libala indivo konga tushida watu efura mele gari lilao yuede na mnazali daene wandu wahe wafanyao abonge na mwede malibe mafahavalu na mwede malibe makulo shari na mwede malibe sheze no gona zamba zinu banu wallahi ke walo mndu mkomori ulona roho ujwamba izo ndawo yauka Tanzandaze shano dodaza ngamjejo na komplisi au kenti yangu kabati ntilo na mahakama wajoka roho ya mwanadamu itolwa kujwamba roho za timizi 20 rikeka riji ewe ndo bia wa aimani ya mtu arumele junia la pubeli ewe ndo bia wa faine na mna inwenda ewe ndo bia harumwa mpira enda renga balirei alienda afuma antu jao ewe ndo bia towe karari mseikoni mwede mafume wandu ha magari ya rengwani mavayuma ili majonda mayazinga ya bumu ya tambi ese nuko iso pia kabati mahakama haya wadetourne wa miliarini nazara wadetourne wa dhahabuni laila wadetourne wa ne directeur moze impo directeur wa telekomu directeur ngola duani o finance haina mdu ya ba milioni na milioni na mwede maoneze villa za haone magari neze hawara majana matanu neze ne misafara ne mazamba neze mbeneze chateau waziwa hao izo pia ntuko tsuko wede ya hibacha o ya hibacha shaka msukwenda mwamba mwanyise waranti kwa tina rugozore nda wajondo wargo mnamoto arido bashari warengea mvio procureur wa Kamile ze kadu ya izo pia bo procureuri mekia Kamili yangamiza mali aeroport mashaka shiwi wala wa detourner jao osoneleki wahibize mali nese milioni procureur kutina rongozi we interesse wa rumando ulo wa hafano wafungwa bureno wa ndo zire weneze olisa jiria aboneze detourner masa milioni na miliari ema directeur wa lokomori abo pia nya mbwa angamiza kabati barugo wamfilisha shango do watu wa mvio ni kwa sandwich na biskuti upasheoni kwa mna falasi kama jiuno ujwango do Tanzania da time mnamo tu wa madodo ulo Facebook uteto vraiment c'est malheureux wallahi kama unaambia mwambie neza rugo hizo halafu kama mtina mndo hapa sainu o wandu ambao za kweli zilitambisha ondazi ashe hakika wallahi Allah engo Joel Mahdi gabo zuki wangu tola uparo mkomori adoka bushini kabidike ngo mju uparo mkomori wakati na rejea Komori 2010 Allah ila ndimani paramba oui far tabashide njabo ayo kwa jaya lison tole mtasim wallahi ila ndim basamba hindi amba fari nwambia ndongo omoni ebano ikajaranti patapata nwambia ndongo fari samba unabi ambeze ntipi awanu wa ndombio wa developer wende usoni bade hatu sisi misi jwanzari sende usoni jwanzari rejezo dingoni hapo rakaya wallahi jwanzari reje ibala rakaya wakati wao ikoni wakamwenje wakambapare wakazebulaje waka maji wakama mwenje mu watu ze potoi mabangwe ze baraza zatu zikauni hameje pia kwa jambo malahodi wallahi engeri torejezi wa yurakaya mdatiri ba usoni na torejeza au yara sisebonti ya badele gari ende daino roha emergency abange be wao bahi dizo hamba bwel Mahdi ukana banu ele gari yetu ko reje dingoni na atakairo dingoni la paruka haizo wandu wajitwa fidia wende wasomo siti ndasi bo fakiri wa jamda dabi rasomeswane ze burusure neze indini siso warizaya watuka usimbu hata no risome alafu uhoza swafi wallahi c'est malheureux mrubani hao kutina no wekati ndani mna ufikiri Ibrahim Traore tuarenge Burkina Faso wafanywa magari tawao uhuria kabati rogo ekatino ukana waba usenti agari fawa ngari unda wensi hatu ebanu basi mtu kaenda masome utota mtu tenti yanu ngamani mla usome na mnayanga mizensi ya hanyu wonte ke kweli serikali ya Kamile ze objectif za bono enda wambie ukananga jonda rawarenge kwa jadasa bono enda wambie ukananga walone ze sojuru bono enda wambie ukanado walona jao Uda ba washikomoro ufikiri wana baleke mndunge manga bala kajaso meke mndunge manga bala nge mjinga ke mndunge manga bala eti mkomore ke mndunge manga bala ngentsaun
tina uja ihoba ntina eni wabiere ntima bien tina uja ihoba ntina eni wabiere ntimiza mtitimiza namna bie kentimiza mtitimiza wabiere hadisi ya misuri mtate misuri tina uja ihoba ntina nitimiza mtitimiza ntimiza mtitimiza Udazi unambia kama ntimiza kantitimiza ayo ntimiza furazi ya ntitimiza furazi namnambia kama ntimiza kantitimiza wakamza temmisuri lo demi babala demi mama mruma harenge mia dibalamba wanzoedea no ubu habiri banu waleda hulu wanabili wa Viagra habala hende odahoni ende akabo aliwada hayabo hata emzada dona hata joshele wa batasi njomba wala fudu emzade wala hata emzade wala ujwa batasi adona hata pharmacy la ijobu basi onda batasi namba odo audisa mrumagu emadala oyala ze Viagra zil Viagra yunde inu ya uviaza emiti aba alihulu vanucha nabo dioni aba dadu amulisa le dalao alafu amba bainga mina nwambia hao ulade mzade ende wambia kumulisa siamba uka anzido skole lukango mulizo ze Viagra hizo bahimdu muliza nefinyizo yao bahate hangu ya tukaipuha jana amba utipara jomuliza le dala wila sene mjomba ola bezero ya no lesazo jana awage karna uja basi kartina ekaba yentsuru tabaki tina uja ihoba mintire ezeruzi za hanyu za ukaza ndizado mtazado na ale ukala utimulisa mnara muolele la wamulizalo jana ekango mulizodo bahi mrumulisa nduzi yaho bezero kozani undatana mwa la kwatela bila alafu tipari sasa vili ya wandu wa serikali waina azale namna ya vayao uhuru uvanai wanu mwone video ya kaulo mau afanya kama ashile liyo kazaja ya lo mau awila wala kwatela billah nesibe ya ira bahi eleva wadungo vaya jana ntoja tipari saindo aji ezembide tsao na mmemone waya kant njaparo na mkomori fahavalu ya jokangulo mwau yake kakazemba mhono jao badie na mwone mais aussi un symbole de l'amitié sinon comment le point de départ est un projet mais aussi un symbole de l'amitié sinon comment le point de départ est un projet mais aussi un symbole de egamjua uhuru wazalina ne mwazi mabiari ya Misri ya uhuru no mala kopi hamdura de mana mbokana wallah dogon tiro ya dola mrumhuhuru yomdu kamtada honi mdurade wo mdu kamtada honi bai
nimwambie ni azaliti mfanisa na dobi au ntimwambie na mdona mbieke nimwambie ni mdo namfanisa na zala au ntimwambie abo mbaba muhuru akaza mnaduka miswir alafu ye kanza ya surufu mba hindu kanza towe hatamba hindu tido wana tide mdu msheti ndero ha basi mwana hindu dukani balenda ono mna shampoo ibala ngutsoru jom na shampoo mbaba iloka wengo anzo shampoo yishinu yade ya rumi bayi mbaba natumzika ramba nto enda mzinga raba ampoza nyile pia wala haftu graba alemba baka urumia kan aba hakuna uzisa shampoo ya kana jo sasa nyile na mbere ga umnike mwana beze nyile kizo na abisi alafu ende ngulilo usoni mamzaza ntateka tombe ebanu ko poe mwana umkatene leju wane baridi shemzaza ifana ne mrumme watahana wa honrana esho ndeshu unde wala bayi mtata mwabia uka imida Mwenyezi Mungu ushukuria watuka ukauruja dentifrice bembe senge unda uruja dentifrice atuka urise manyoti jo bako dentifrice yo si wake ya dena mnadada mwanu wajibali yao aruma uhuru amule bangu mfae na modelo teni mwede mahale amunge bano wa Komori warende hama do wajufumu wa kolopitali hautimizi wajufumu Komori warende hawajufumu wapi alhamdulillah waka daktari hende hakanti bavuni ngwangalio wajufumu wa lopitali awangalia hata atona mzima ngondo bale taha dubaru mamaji adubaru mamaji basi oduba bala batoka mdufumu mdu aja dubu wala mjisa bala amweza basi omweza wale daktari ai mtu yafanya geste ya zako libano yafanya hai utone mwanyanja yidubu majini ya gubezo ya msove namna ila daktari ajibiwa edam paraola mdu edam wabiokana wala mjufumu amba ngamina habari njema nazo nwambie amba weza unabi ngejo lazimu utolwa hunu ba usahu bono haukafanya ndogo za kiakili jana ndogo za kiakili dazi amba udungana ne mwananyu ho adanguha alafu ubeze udubu humsove humtoa harumwe maji na mnaida humweza boju alafu amba bon yedi atongeza amba ufanya gesta kibinadamu ya mdu mwenza akili nada wasove mria ya maji amba ile ya jahambi amba aranja mmona amba imana ngale ka humu bati mwani habo ya loa imana oneka humu emaji bati mwani hawa ya nda ya loa amba umoni hada da unomtratamu alebele hafu amba andra loa kana majala kuti mwani haya humbe yedena mnu wa Komori wali kabate ukausa mnyawe subhanallah la hawla wala quwwata illa billah nduka tujua amonao lelo tiono foto la aeroporo ya Mwali ne angazicha amona aeroporo ya Mwali abo yo aeroporo idede ati yaka memwele Allah bila zabile tsao aeroport Bandar Salam muheli sayo amade zelikoliza hale yo aeroport abo andwalo yabo uchawasini hata wale chusana chiwamba azali wado msemeze kuluwa bawa dada usomati
abta maswali ala Muhammad na mwele aeroporo nele kuju wabanja paro na aeroporo ilo na kuju na kunu kati desa aeroporo za Komori aboka una furaha safi wajibu waone raisi aeroporo ilo na kunu na kuju awila wala kumata illa billah eda wani bidi mre data hemali mumu ya mwise ukana ebandi rende zebo Mwenyezi Mungu urirende uzenu kuzinu bana ebandi rende chata urere wana demu wanu bana kibidi wandu walole wajuzisi utofitiniana basi wakomori wana ikazi wasa mamake leo ni taondoenda ulevi widi ubandi basi ulevi widi ubandi na ufitiniana banube seo NGO ando meko fitini ando shaha wanda shukwa fitini ando maoka abo mdumme levi amba ngamwedo aruma musabaka yode ya mwisonti na mwambia ni asale obanyika mjamirite mdabila ndogo zijo mtesani ngabo mdumme abago do aruma musabaka emjweza ho musabaka bo bwana hera kujazweza ho musabaka konkuru mjweza ho musabaka ukamjajweza ho musabaka njonka zakifu mamake mjweza ho musabaka ukamjaju ngabo mrume yaishi uka ngabo konkuru omjini hula emri wa shombo ihu marantura ngale mrume wa zakwe dibonti jubanu bomji jubanu modor mo musabaka ende yaone mrume wa bahindu anduka ono hayasha no abongo namba hinduku yakandondo wabimeze no wandu waone ukabanu kweli ngabo wandu mebo mjubanu tilwana butai wams basi rumoleda vatokala nana renge kado yontandu henda kunga mibaba la mndu tiba bwe shombo abonga mwedo arumo musabaka arumwe konkuru iyo ajaba wunda hayi kujajweza musabaka naregeri ali yoba ntuona mrumme o mndani uno mjini uno madami ntuona mrumme o mndani uno madami amba abongo do musabaka ambanga mwedo kutanza nede ambanga mjona kabushindwa ejirani ngwendo mdumshami mdumaka kairutse nebe jirani ngwendo mdumare mani vertish ejirani ngwendo dushaka watu ya muzise yo ne lada je parana ai aremba mbaideni yao la bwana harusi itovuri hairende haja uya shoka utendebea jirani yangejo utendea mdumshaji fitini la wala quwwata illa billah ngabo ya tubu ya juso muone mhaziye hata mbaba isa tamba kai ntujo bantika ulo landrende si ay mdumshe kujibiasizo ekuzoka mdumshe yode lumiere yadaho yode nuru yode waliao mdumamba abozi chandu mdokomje mdumshe de hindi mdumshe yode nuru yode ampulu yada honi yode tsongeza wale da honi wali namjibu nyo andwashe ezo kwela wizo ndabu arusa wa andwashe le swala yidu ezo kweli mdumshe de lampu yoda honi au yeti lampu
Nyonda she idola hondo she namjibu ya bonanza. Ezo kweli mndu mshedo lampu yoda honi hautsindaye. Na mwabe mndu mshe kweli yedo lampu yoda honi au mndu mshe tido lampu yoda honi. Ewa mara Muhammad hamba vure. Ngabo wasaya tena. Oui, tena hiyo deneo. Ewa. Na mjibu nyondo ase. Banyu ujibu iso matuziso na mpeze mjibu wale umuzisi. Izo kweli. Abonge abo wishele jawabu. Kabasi yamba ashe. Ba mndu mmebo yamba. Wanu tika ulola ndrende. Ba mndu mshamba. Engo jitwa kutona kama mndu mshedo lampu yoda honi. Mndu mshedo wodo nuri yoda honi yamba. Gengo no jeburulona lampu nzima ekemru ata lampu nne. Awele dauli jo waliandro sapia. Mnumshedo giza aba saka katolike giza. Utiengeze wasaya kartanza rejeze giza la saya. Aboka nyiravi yao. Njomba mwa. Ambangebo wono lampu nzima yunishi yao ko jombege rita lampu nne. Nyezi Mungu akaujua ndo wake lampu nzima. Ofukoni hula wake lampu nzima na ubini o salona la bonzi. Ndo shamba nezini pare dokete sinema jabu ya haraka. Ndo mshedo lampu gabo ngam tukanza da hola kamili likena lampu nzima. Salam tukum. Abonge yabo na mzinele lo basi garjo zina maudu hatu. Sisi ngasine ya hatu. Ngasinu wakati rijoka uzina bu watukufu. Shamnyezi mgunge nasi. Hezabu wabarele jimbo la wandu kana mwapare. Banga wakati rijoho mparani. Na mjeba banu emnaka uluri mwabao banu. Wabahingu watambisho hata na bongo wana mali, wana magari, wana majumba. Shaina kati rijoho mnaka ulua haki. Nguwarindindi so na mnyezi mgude hamba antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Garjo hamba kalimati mabanu kwa batu dola la yasi uhe. Watu wana ritega mvio na dilibeja unarifanye jau. Na muombeze dua azalien de nati ya hea twe. Wakati yunga jocha drofanye se darasa mdo tihano jibiwa ngari mparaoni hamara yasa ya hawinchi infomoti karibune place de la République esali ilu yabo. Jeru oneso ananyaswa ulwa wahafa. O wafungwa, o watola muhazini, o wiziulio, o ulemengu kamili. Haina mduna bade drapo, haina mduna bade nrongo za uone sabangasi. Haruma babu la sali, yode mahalo wazungu wenji walio. Rionese ula anifu, neze tobi ambino ufujari. Ikaya ujirisiwa. Na mbaleni ulo na foto, rekala madam sani ya suluhu, rekara bashari, haina mduna bade mbabi ya joshinda. Ni wazaza hangu, ni wababa hangu, wenyi Aimani, wenyi Fahadi, wenyi Mutu, wenyi Salimu, wenyi Bapale, wenyi Fanu, wenyi Muslimu, wenyi haina mndu waika yao guhisi, watola muhazini. Gari mpara weni hawinji, kabati ukumbi, kabati na mje hawinji. Jeri onese, bale longa ranzao ike inide kado ya mwiso bi idhinillahi al-karim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rijwa uja eturia hatubange kurubia.